هدون أنقم تجيبتو عمل خيام بانه تاما وي أميني خني نجاتنا نريدو قمتشون قبو هاتا أمو حواسا قمتشي سوجيجا وانسان كيبلا أكاسينا بيها أكاس نو كيبلا خنو نمبر ملي يدو أوكي jalqabarratti namni kannaa sheekaaf qopheesse waldaa muslimtoota Itoophiyaa dimsaajin yisammaa jee sochii adda addaa gaggeessaa ture bakka bu'aa isaanii Sheek Sa'idiitu Abdurrahman warroonni itti aantanii shanan gibe warroonni akka waldaatti jirtan asin naa dhiyaadha asuma dhiyaadha malee hin dhufinaas asin dhiyaadha. بسم الله الرحمن الرحيم أولا أحييكم بتحية الإسلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كبر أمباسادر أتو توباتي እንደዚሁም ክብሮች እንግዳትና ወንድሞች እና እህቶች እንኳን በደህና መጣችሁ። ያው እንግዲህ በመጀመሪያ እዚህ የተገኘነው ኢንሻአላህ በመጀመሪያ ለክቡር አምባሳደር ሌንጮ ባቴ ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ በግልጽ ምክንያቱም ለበርካታ ጊዜ ለ8 ዓመታት ይሄን ግቢ ታውቁታላችሁ አይደል? ድምጻችን ይሰማ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ትግል ዝግብ ላይ ስንመጣ በሰራነው ቤት ለገናው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ድምጽ ጥያቄ ያነሳሉ ተብለን ከበር የምንባረርበት ጊዜ ነበር። ከዚህ አይደለም ከኮሚኒቲ አዳራሽ ብዙ ጊዜ ተባረናል። ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ሲመጡ ማለት ነው። ሌላ አይደለም መብታችን ይከበር በሚለው ብቻ ማለት ነው። ዛሬ በዚህ አይነት መልኩ እጅግ በጣም የምንወዳቸውን የምናከብራቸውን ሼክ አሚን ኢብሮን ይሄን በመሰለ መልኩ ስላጋበዘልን ክቡር አምባሳደርና የሥራ ባልደረቦቻቸውን ገለቶ ማለት ወዳለው ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሊመሰገኑ የሚገባቸው ነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለምና አላበዛም ይሄን ያክል ነው። ሌላው ኢንሻአላህ እንግዲህ ሼክ አሚን ኢብሮ እናውቃቸዋለን። በተለይ በሐረርና ድሬዳዋ አካባቢ በጣም ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ያሉ ሼክ ናቸው። የሁላችንም ሼክ ናቸው። ሼክ አሚን ኢብሮ ምናልባት ኦሮምኛ ቋንቋ ቢናገሩ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው ለወደፊቱም በጣም ለትልቅ ደረጃ የምንጠብቃቸው ሼክ ስለሆኑ ኢንሻአላህ አላህ እድሜያቸውን ያርዝመው እያልኩኝ ሼክ አብዱራህማን ካሉ ወደዚህ እንደዚሁም وكذلك فضيلة الشيخ مهدي شريف شيخ عبد الرحمن آدم الشيخ محمد حسين فيدو معلش وكذلك شيخ جابر الناس جقر معلش يبقى ان شاء الله ይሄኛው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነት በታላቁ ዓሊማችን በሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ የበላይ ጠባቂነት የሚመራ ለበርካታ ዓመታት ሲታገል የነበረ ለሙስሊሙ ብቻ ሳይሆን አሁን አገሪቱ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ላለው አንጻራዊ ሰላም ከፍተኛ ሚና አስተዋጽኦ ያደረገ አካል ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነት። ይሄንን ምናልባት ሼክ አሚን ኢብሮን ይመጥናል ብለ ሳይሆን ለሳቸው ያለንን ክብር ለመግለጽ ያክል ነው። ኦሮምኛ ቋንቋውን ወንድም ይታግዘኛለህ ወይም አብዱል አዚዝም አለ ችግር የለውም። ሌላው እነዚህ ሼክ አብዱራህማን ወከዛሊክ ሼክ ሙህዲን ሼክ ጃቢር አልተነሱም አሉ። እንደዚሁም ሌሎችን ዑለማዎች እዚህ አቆምነው ለሼክ አሚን ኢብሮ ያለንን አክብሮት ለመግለጽ እንደሆነ እንድታውቁልን እንፈልጋለሁ። ሽክር ወተቅዲር ነው የሚለው ይሄ ለሼክ አሚን ኢብሮ ለሚያደርጉት ከፍተኛ የዳዋ እንቅስቃሴ በሀገራችን ውስጥ እያደረጉት ላለው ከፍተኛ የዳዋ እንቅስቃሴ ለሼክ አሚን ኢብሮ የተሰጠ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነት ሳውዲ አረቢያ ሪያድ አላሁ አክበር ተክቢር ወልዲያ ሐዋሳ ወልዲያ ሙስሊም ቶታ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ዳ ከና ሼኻፍ ከነኒ ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር በጣም እናመሰግናቸዋለን። በሩን ኩን አፋን አማሪፋት ፊ አፋን ኦሮሞቲንስ በራሄ ጅራ አምሱማ ቶኮፍ ኬሳ ቀበጀቻዳ ሼክ አሚን ኢብሮቲፍ ድሪ ገለታ ፊ ኡልፊና ተጃጅለ ኦልአና ዳዋ ፊ ዳዋፍ ጎዳ ጅርተኒፍ ከነ ሚጀና ተኩም ሙስሊሞታ ኢትዮጵያ እራ ሳውዲ አረቢያ ጉያን ሳረስ በራሄ ጅራ የቻዳ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኮሬ መጀ ኮሬ ሙስሊሞታ ተኩማ ኢትዮጵያ እስንገለቴን ፈና ገለቶማ አከሱማ ከና ኢትፉፋ
obboleessi keenya kareef Allahu Akbar. kareef keessii isaatii mallaqa amma baasaa kennaa ture jechaadha. Bayaan Hasan kennaa qaba jedha. Inni illee gara waltajjii. Tokko tokko naa ta'u. Isin hunda wal gaatii nuuf obsa. Isin hunda wal gaa nuuf obsa. Waltajjii kana egaa sheekonni keenya asirraa bu'an booda anumaa fi Abdulaziizii fi sheeka keenya qofa asirra jiraata. Akka yeroo Bayaan Hasan. bayaan eenyu bayaani Bayaan Hasan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sheikh Bayan kena kanan Sheikh ni amuan ufadde ja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Isinun dununi ol gaya tartiib makan ana deemnu. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sheikh ni kenya Sheikh Muhammad Hussein hadiyan kabaja Sheikhaf hadiyan ukhannani Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sheikh ni kenya karora kanas nuwajin karor sani hadiya Sheikhaf kannani Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sheyni kenna le wara kana fakkaatu kennanii fi akkati bare dubartanii mi. Allahu Akbar. Kennaan itti fufaa jira ammas. Qophaa'e? Waan adda adda kannaan irraa tokkummaan aanaa dadar aada warra sheekaatiif yookaan ummaammaar ummaa teenyaaf badhaasa tokko qopheessinee jirra. Sheeka qofaasitti badhaasannettanii abadan ummaammaaris hojii jiranii hin dhiifnuu jaaniiti mee tokkummaa aanaa dadarre Allahu Akbar jaa. Allahu Akbar jaa. Bakka nuti yaadatin nurraa yaadatan tokkummaan aanaa dadartuuni akkasii ummaammar rabbi fayyaa fi umurii dheertuu haa kennuufi faddal. Adda badhaanni isaanii adda. Badhaasni isaanii adda. Maasha Allah, maasha Allah. Dahaba ريال سعودي كما خدان اتبتامي في دني الله أكبر الله أكبر ومعمر مغمبتي سني جراني تقبان أنا ددر إدو قلتوما الله أكبر الله أكبر أكما شيني خنا جالتو أما قوسي السلام عليكم ورحمة الله. Beliau kayaknya kena kau pesnef shamaran kayaknya shamaran Islam hundinu Muammar kena di sini kan itu bapa kayaknya Syekh Amin Raegalle akasma Amir Munzir Syekh untuk saat itu kena isan nukan jasan kalau coba cuma dua tentu ragam mana shamaran kayaknya zakat sadar sirra abdena karena itu kalau toma minu biradonan dubartoon obboleettii teenya tunis eenyuma kan? Takkitti isaan daawwoti beekamti maqaan isaa Zahraadha. Allahu Akbar Allahu Akbar. Takkitti isaan daawwotuma beektani akkasuma qabannaa. Allahu Akbar.
ما شاء الله شتو بريدا صدر كاسا ايقتي شيخا فيدي الله اكبر قالتو بتاكيد ساندابو شيخا بداسنا كون مجيون تون خلي لمينيتو دلغا دابي دكاچو جرتي ابا من سيتي سيدا رويدا اسماعيل حسن جامتي وغا سديف خلي لچو دابتيتي hedduu nama waan ni gooti mucayyoo xiqqoodha kalee lachuutu dalagdee jirti akka du'aayi nuu gootan jetteeti hadiyyaa tanaa sa'aa tana yeroo harka hidhattan hundaa'u akka mucayyoo kaleen fashakte sun jettanii akka na yaadattanii du'aayi naa gootan jetti du'aayi godhaaf shan Sheekh Abdurrahmaan buto qabriya duraan kootu waan garaa nama nyaatu guuza jigii itti barbaachisa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قولي أنتين نوان جدان تجتني واني جدا مكوني قرتني akka jala qaban namatu mucayyoon tun tawfiifuu dhibamtutu akkuma reefii tana isiniin jenne waa lamaaf waa kennite aadama namni kenna odumaa rakkoo qabu waa namaa godhe aadaan lamuu immoo namni kun nama diinii rabbiin kiyya na haa fayyisu rakkoo tiyya oduu qabullee rabbiin na haa kadhatan jechaaf kennite yaa rabbi nu fayyisi yaa rabbi mucattii tana nu fayyisi kaleellee namni fayyaan uume si'i yaa rabbi isii qofa amii namni dhibamaan as keessa hedduu jira dhiirarraa dubartirraa dhibamaa maraa wajji mucayyoo tana rabbi haa fayyisu amiin sheen illee wanni anaan kana jedhi jedhaniif maali anatu isaanirra jaba jecha ami jamaa kee maalii fi guyyaa kana gartee eegasaniiti abbaan hawaasni kun waan isaan marseef jecha malee du'aayin tama musaafiraati waa lama sadiif du'aa ishee ka kennattu nuu qeebalama tokkoffaa duufur rahmaan keessummaa rabbiiti rabbi irratti keessummaa ishee amiinfaa umraa dhufanii keessummaa rabbii kennaati nama du'aayin isaanii awwaatamtu safara jiraniillee ifaajee diinii islaama qabaniillee hawaasa ofii keessa olii gad deemanii ummata kana badadanii du'aayi isaanii rabbi ol fuudha ammallee nu martuu hin kadhannaa fi ummayyayyoo tana yaa rabbi nu fayyisa amiin mucayyoo tana qofa amii warra waa kenne maraa rabbi haa fayyisu isin dhibee kalee dhibamtee dhibeen kalee maase taamii rabbii wan naman dhabsiiftu kaleen fashaluun nama rabbii ta'uu naman dhooggitu wanni dhibeen rabbiirraa nama balleessitu dhibee nifaaqaatii dhibee shirkiiti warra dhibee sangaraa qabullee rabbi haa fayyisu dhibeen tuni bar dhibee rabbi dubbatee miti ofii quluubihim maratuuni dhibee garaa qaba warri rabbi jedhee warra imaana dhabe warra islaamatti dhibame warra diinitti dhibee qabu warra nama wajjin jiraatutti dhibee qabu simaraa rabbi haa fayyisu anaaf sillee rabbi haa fayyisu aaminii maa didda dhibeen qabnuuma walitti dhibamuu namni rafuu waliin dhoogginee namni mana walirraa diigaan jiruu namni yoo akkana sii dubaraa namni waan nutti hasaasa abboo rakkannee jirraa namuma kennan nu miidhaa jira rabbiin nuu kadhaafaa jedhe rabbiin kadhatuu miti yaa rabbi nu qajeelcha kanaaf mucayyoo tana rabbi haa fayyisu ammaan sadarkaa sagantaa haa geessanii isiilleen galatoomii bakka keetitti deebi'i du'aayii sii kadhatanii galataa wajjiin ammaanii deebi'a bakka keessanii dalagaa شيء كنا قالوا تبغى قالوا لم يفيو جراته نواري فدا اوكي kan itti aanu obboleettii teenya Magda Muhammad Tahiri fi abbaa manasii Ahmadi Yusuf yookaan Naaftoliidha. Kanna reefus sagantaa deeggarsaa guddaa kafalaniiti. Kanna addaa kana ni bannamoo ni beektan. Abana awwaadha shamsitiin. Obboleettii teenya Magda Muhammad Tahir akkasumas abbaa manasii Naaftolii laaptoobii bana.
عملوا لكن بنا من جاني تفلا اوكي شيخ خطو سانرا بردا امدين خطو زوي الله اكبر الله اكبر الله اكبر تكبير تا تكبير وبليتي تيجي هدو ابو ابا منسي هدو غلطوما جناني باي الفاتحه خنيتان خنيتان ولدي شننجي بيتي ولدي شننجي بي ولدي شننجي بي هون يرمى هنداه بكم خيري تي في هندا بكم تكلم من بيهم ما ولدي خنيرو تك الله اكبر جاب الله اكبر شيخام هديه اكا ولدي شننجي بيتي جولين جمع ابا جفار شيخا خيناف هيو خينرا akan waktu nufne wan kan edu nur ramfun an nende binu janiti saganta kan nutti himani jirani Allahu akbar nama lama wajin kadina jani ko tanam na ben yero kusa chujaj Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Baye galatoma ai kamu mau ni divna ai kamu ai hika chapeti dek ye oke ye kan tarif hoye Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu akbar. Allahu Akbar ini dah tadi Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu akbar. Nimbani laptop tara. Nama tara. Wah كثيرة. Aku main mare. Malif Arsenal Davis. Yani bana jani no bana jan shanan ki beru bana no garsi sa jan Ya ke karena ya. oke ren aku menamus tu kayaknya aku mare masa kita ada bola biru Wat biasa agar tadi ni kadang baru berbadani. Masya Allah. ni agar tadi Masya Allah. masara apa jifar kaisi samo laptop beda gubarati masara abba jifar amma bibahari an harum famajira masara motuk moni khenya kan islama itu daerah kasih ko kawa dani be tan sunon dino akasi Allahu akbar baye galatoma kursi kalbata yo nama sidubatena da oke aku majurtani nuta bola bi bare tumuru demna oke Ziyad akasumas jilisa baye galatoma ulfadag waltajiha narra amanu badisa karanu badisa oke unti khaisan amma unti khaisan asranu gabua oke nu gabua asra amma sheikh ni akadu ay sini bolu fetani sheikh ni kayaknya sheikh kami harka khaisan bana data amma saganta sok kabanu ab bakka jirtanitti gata sheikh ni duai hawasaaf godee sagantaa keenya kanarraatis asumaan akka nu goolobdan isina feerra sheekh السلام عليكم Alaikum salam. ان شاء الله تبتي بكم دي مدته دكا كراهنا تالي
أما غلطوا ما يسنجتوا بربادا الله أكبر. أني أمانان نتخذ نمتي قدو أكتاتنا أغرسيسا يرون أن سلا طورتا بربادو خيستي طورتان قبدو جباد رجيتو فقط إرغام كوني هنگا لبون سخيسة جرتو طورتان كان كينجرو جيتو فقاتا إرغان حواسا أروميا خيسا بييناني أماتا توقو دبري خيط هم بجها ولتدي بيه شانانجي بيتي كجلو تنجي أروميان هندي غندخي يعني بكان الدوتي دي بيه الرأي يقول لي شانانجي بيه أربو في اللي قمتشو قدونا النبي أما هندي خيسانو حواسني خينيا